Nina ukethia nina wikwati onuti ndiene saa na nienda nguthoche thini wa kilungu kitu cha uiti muthenyani wa umuthi ni wikwati wakwa kana kwisila kilungu ni kicha uiti ni withitwe uende na kusoma na kwimanyisia maundu kauta undu utonya kwisiania na mawau matambelo utonya kosa wakwa twani wau kate wa mawau ala tuminite kunenea na maundu angi maingi na muthenyani wa umuthi twithi watu inenea yulu wa kwiwa ni ibu na twina daktari witu ba studio muthenyani wa umuthi ni endani muthoche atukethie na itutavia masitwa make. Karibu daktari. No sia muno kwa masitwa enda wa Dr. Geoffrey Mutuma kana Dr. Mutuma numite from Zambezi Hospital ila South Sea na Lenge Mombasa na muno ni ka kuni klindini wa KEMRI Kenya Medical Research Institute na muno ni ka kuni klindini wa cancer kana ulo nudina muno matukwano na umuthi tinena yuru wa kwalwa nebu na ondi tisi kana ibu ni nene na mabuni mithemba mingi ni kuona mundu aya liu acha ngola nebu nange mundu muka muito acha ngola nebu ko ibu ayambe abaka bo mubaka bayanthi kinana ko ni tukone na yulu ebu tumane ibu yani twata na tumane thina wimbwa winebu nebu yiba no lasima usithani taele senesa kana usithia asiaisha maitu ni maele wanesa mama nengi ebu thina wa ebu ni chao na ndiambia ne kana ondo ni nawe takwachane kana ebu yani tukundu kutatu be ebu yakabo ebu yakabo ndi twa Paulo kwithia mundu ewa kabo na sainge ewa yeluka asinge ewa ayungwewa azithina wa ebu na that is the stomach ila tuza kwa kisungu chakeli mundu kuthwa enebu na yalia pa mukautini pa around mukauti thinosu thwa muno ni ndu wa miithi kana intestine na muno in small intestine kwa kisungu tumita enteritis muno mundu ena typhoid mundu ena brucella ibwithwa yalia pau na pethi ibwithira ya mwithi munene kana colon ila usia mundu no kwitwa mundu no kumatwa na esu muno thwa the amoeba ila thwa ajala in the left kana kwa aka pe bilenge usia mundu yalia kwa ome na pa yanthi ila pa yanthi pa kupina waswa ibune kwalia na yalia muno isu thwa ne appendix kana mwithi ula wa kitulu appendix na imita appendicitis muno appendix is a medical emergency muno ila mundu kola nebu na ila pa kwa ome na pa yanthi that's mainly appendicitis na pe pia kwa pa katikati wisaidi ya muno taka ni mala wepu pa katikati muno ebwane muito kana edwa enathina ila siaka na kila kingi mundu meno thwa thina ila the bladder thina kana pala momethwa wisaidi ya nukola nebu lakini alilwa pa katikati ko ibwitha mithemba mingi muno na icho kitimi matuku maingi ila mundu akucha nukola nebu kinchambe amina wacha nukola nebu pe mwisedi nukola nebu na nokwitwa kana nukola nebu na notapika muno ila kola nebu na nokwitwa muno thina withwa we mwithi ula munene kana colon na ila ukola nebu na notapika muno thina withwa we ba ulu na muno withwa we bumbene the stomach itself na nchokitimi ila mundu kwa nukola nebu kinchambe na kala ukula kana ibu yalilia pa nundu ibu ni nene kwa nundu amina kuwalesia na wamina kuwalesia daktari no mana kila kitu na kwithwa kikuthina ni chao so from there nitienda ila make a physical examination kana kusisia mundu kumukwata nicho kitimi muno ila mundu wina kola nebu nitukwata aibu tukamana yalilia pa kwa kwata ukawata pa yanthi na ngali kwenu no kwata pa katikati no kwata pa mkautini ukakwata nesa na ukakwata Paulo na Paulo ntuchaza pa katikati embwane kituchanda kana kwata ngali kwa moto umwe kana ngali kwa moto uteumwe na ibu ni dhile na after that ni when no after that as a doctor till the last stethoscope muno ila daktari wamino kwatanga most of the doctors ni zipi daktari lingi maenda ukamata story na magoto kuandika na maandika mai kuandikia ndawa na withi uyoza ndawa kuti kuita kuni kuthongalia lakini daktari musio wamino kutabia kilo waite na education akwata ibu kama na ibu pala pe wone ba pe pando pa imbu kama na kadile ne zilia after that ayoza stethoscope na stethoscope is no usia education inde me dilia wa minaekia stethoscope na kebu ambia kwilila Paulo
kama na po ile ata kama ne buye ya ile ata na japa yandi na japa pa medi yambata na baba nundu pesi ningi muno ne la te tukiza tu mana the intestine itawa bowel sounds kana wasiola medi ne kumya ziliata pe kusedia wemwau na zikumya wasio nomwe it is dull kana usida zikumya wasio nomwe kana saingi wemwau na yumya wasio mwingi muno ya that's a different thing. Na hizo to me the diagnosis ila take as the doctors pela mugo ututapasia ukatapia story na after that ni tukwatanga tukwa ne pundi dhilie na baba paimbu na wo wili ata wa biniya nukuwa wo kana nokila kwako ni wo uka without rebound tenderness ni na biniya ndio wo lakini nokila iwo ukuwa wo nesu ta yona kingi kipakanyo na from there ngila the stethoscope gindu keisia na after that kila kiate yani kukuthima choo muno choo embwai wo badithima momo na dithima ndakame all those ni chokutumi tenda to final diagnosis kwa nodi ina mwenda kwa kana ibu ni nene na yemondo maingi na thwa mo maingi muno na chokutumi if one doctor na atia neza mutala talos na mina kuelesia no miss the diagnosis ni chokutumi ando ingi na ino ntawo aingi muno mokere hospitali na membe daktari ni twe punkilungia sa muno na ndiabo na niti twe na ndiwa nenda kwathukanyo niki nundu the doctor kana dae kasindu nesa na pegi watia rathimete na hicho kitimi ila mundu woka kila kitu yake maana isinusia nawe ende mundu nkuiwa kukwatanga na bila stethoscope kumya choo kumya ndakame na kumya momo is very important wamina kuisindusion there you cannot go wrong na ndio pe ila the third one ila toka ukasaidia ni takuna x-ray jebu tukakuna CT scan jebu na MRI jebu so then it's okay to me ujua mina kweko doctor cannot miss anything na hicho kitimi wa makweke so onde wazaidia mundu kuitwa na ita mukuthio no kuitwa na ndiwa nesa no kuitwa na yokisema pailu na hicho kitimi after that tuamina ku make the diagnosis wa mina muono otabia ni wa muthima kwa tanga ni wa muthima ni mandaka men na kuna x-ray after that you get the diagnosis na treatment becomes very easy na treatment is specific nundu ila wakita kuita muo na nisi nisi pe achaisia aingi maitu monetu wa hospitali daktari mutabia ataandikite na ayandika na yone ndawa endoko ndawa dubo ndese ita chau na usine mkuthio na that is not right kuthongelia na that is not good ndio matukwano is good a patient be taken all that and becomes very easy now niambia nebuya kabo yukwambia nayo ebuya kabo nela ukungwewa na kuwa kabo ke nawo saingi no kisa no ndo tabika na saingi tabika muno kwacha na ilokora ni kabo saingi usite andu no ya leu lakini pe leu wa ya kabo kakwala cia muno kabo ni mithembeli pe kala cia utanaya we wansa kakambia kwalia kangi kala cia waya puba depend ya kita uchanda keba no kita uchanda keba Paulo ebu kana pa yandi ebu ko kila keba Paulo ni wo wambia kuwa wo ila kuwanza kila keba Paulo ebu na kila keba yandi ebu wa waya and that's the difference na hicho kitumi kita uchanda nundu ebu ni nene zo sete kono iba kwambia memeone kutha ya mpaka medini so ndo lazima mane mundu alewaneka bosa asiana now mundu alewaneka boneke nundu ena kitau ebu ndine tumeta kita uchanda kakikamba kana kita peptic ulcer disease kana ulcerative acute gastritis kana chronic gastritis depending wanje skulu diba ila na ndiye tumeta acute kana chronic gastritis isu ni keso ngila chago stomach ulcer chuchune ke kamba kita uchanda chune ke kamba ita wa acute or chronic gastritis na we kala muno na wathibundini pegela kita wa acute chronic atrophic gastritis pemine kana ibune the bikune kadala na ibuthe bikagatana niki nundu ibuthe acid ila wa mina kumelia leu na wathea memeoni na wabikebu withi apandu pe acid ningi muno ukathiwa ukaboa ukathiwa ukathea ukathiwa ukapina nundu acid isu ku ibupethwa na acid
na ila wethwa na acid ninga ngimbyange wende yale kutaliana niwo ithiba ibuka na ikakwata kitauche ibuka na ulcer ibuka na gastritis na nicho kitumi ila wethwa na H pylori H pylori ni germs ithire na ndo ingi muno na ndo ingi methwa na H pylori nundu niyo tuma acid zingi ba muno ibu ku ila we na kabo kana kola ni buya baulo awe kuthima H pylori very common na ndo ingi muno mena H pylori na H pylori zino tuma acid zingi bebu na acid zingi bebu we ebu thipika no kilo na kwetwa na uchanda no yambe kuna na thenoso now H pylori ni chao H pylori ni bacteria na bacteria sio are serious na wethwa na H pylori wethwa na uchanda uchanda chekala muno kitwika cancer thebu nicho kitumi umundi cancer thebu ni cancer thebu kwa wingi both kwa aka na kwa ume nundu andu ingi methwa na kabo na majita kabo withwa na kabo na uyambia kunywa thia kabo kaibwa winywa akito kabo kaibwa lakini kita ukibo na H pylori thibo na niyete ya kukunenga thina na wekala muno ikaunenga cancer after 5 years cancer ya ibu thibo kwa ume na kwa aka na yo number 3 kwa aka na kwa ume cancer thibo nundu andu ingi mena kabo uchanda they don't take it seriously nundu kila mundu enda uchanda na wathi sibitali daktari aigwa ndukaya mboso ndukaya ndulu ndukaya manana ndukaya sukuma wiki usundi daktari ono kuita nundu manana na ndulu na gitungu sina thina kila kina thina ni ebu yako daktari ailo kuita ebu yaku ukaisa kilo kwenda sailo kwenda kulea kuya maleu amwe ni kana ndugethwa na kabo ti kuita ni kwithukana na kabo kau na gara kabo kau kakaunenga cancer thebu na icho kitimi mundu wonde ulai na kabo kana kuungwiwa nusio a make sure ni wathima H pylori na ni yaitwa na ni yabwa H pylori bacteria kuita kwayo kwithwa thina ithiitawa na thiita thimwe no lazima uite yambe uthime ingi usisie uite ingi saingi ni uita ona rato H pylori treatment lakini iso thela lakini no lazima thele nunu yama kuthela ikaunenga kabo na yonenga cancer thebu ku H pylori is a major disease in Kenya today is a serious disease ila ile kuatia na wa H pylori ikala kile bina uithima na uisisia ndi wendete ewe na kabo na we na H pylori saingi no saithia irugana no ina chano mutabika ibuni kwa dan saingi ibuni ubuna nyanda kana we na gas kana ma chani na gas wila kwa kaluka nini ukisa kwethia ibuni abunania na impania that is gas na most cases mundu na gas mutombosu is mainly because of H pylori this is H pylori they one chao na what you can do about H pylori now kuita ibu ya kabo kini chambe kuita ibu ya kabo ti kulo dalimu kila mundu ya ndulu ukaya machungwa ukaya sukuma wiki ukaya matimu na ukiwe wiwanesa ni bwilesio ibwile thuku ni embwano le ukuya na ukese no kambe kutana kabo either we kabo wa ya kana wa mina utanaya whichever kabo you have it is still serious uitwe na kuita be ni na weta tamino kuthima na rumia ndakamete mecho na tathima sinu cionthe ni tambe ya kuita bedo namba kuita nundu pe andu methwa na kabo na ebukilu kiasa pe ginutika tukathima ingi kitawa endoscopy endoscopy tiki ya mubila baka nyo ukathie ebu tukasisa kita ukili ata na kianana na kita uni kitauka na kina kitauna cancer is our endoscopy na tamina kuiga endoscopy then wa ebu ndu cia tukamana kitauki anata na kili ata na dimya kaza mabubu ebu tukate ithima wa histopathology tisia kitauchuchu ni chende kina chao ndini kina bacteria kina bacteria H pylori kana kena cancer na after that report you ni wendo mutambe yakuboita enda tuita kwenana na kindu kila tethe abu nijo kitimi ila daktari wathi wa mutabia na ndikana kuandikia ndawa na kunenga etho basa muno na witi na utetia na utetia na banini nundu yambia kuthongalia ya kuita mukuthia
kuita mukuthio na kuthongelia na it's very dangerous na joke to me of course I've got a lot of experience ya kuita wo na joke to me au aingi nisi au aingi maingi muno moka kwa nundu webu nowadays in fact most of the patients na mundu oka kwa nundu webu na muita dacoka aye athi mwendete kubwa aendete kubwa ni kitaka kuita ngaini wa Let us don't take credit which does not belong to us na kuita nundu agula ngai unengete ngai no kubwasya lakini ne kuita indi nisi lakini ngai kubwasya ku mini wa mo bwa makosa ti magwa anyenda na nyanda wonu bailite no na nyanda wonu bailite na kuita pe mundu golo bwasya tinye ne bwasya yes ku na kuita wa mo bwa don't blame me kuita kapo tita kapo be kapo tikita na kunenga itawa adacid kana actor that's the first thing lakini ndukanywa actor kilungia sape andu wengi manyuza actor kile binda mwa mundu we ni watho wa actor kile binda ndukanya actor muno wanywa matukweli nu za mobo ona daktari nundu actor kana thia kana kuna na mubi andu mambe daktari nyina wakaboni na mu na ni sawa no ni kaboni kwa lakini likana no the mouth mwe H pylori na witima endoscopy to man exactly pala uthi na woi kuita kabo be tukunenga emita omeprazole ato meta omezi kila mundu wizo omezi amatukwano yambia daktari nyinu za omeprazole niyo ita itheasia acid thebu yuwanywa omeprazole ibwe ya lazia wizeza anondo acid ni athera na kitabu chambe ya kubwa ndo protein pump inhibitor chuji kisongo kingi muno lakini kila kiboto ni kana ukita hauthezia acid thebu ndikwati hapo kwenda kisongo chukingi museze tusokethete twende na ukutaja undu twende na kuelewa yulu wa kuita kavo kena kisongo chukingi tukwenda na kumanyithia na kikamba nyitra Faith Mackenzie tusokethete